Kinong yalam ke Hill State People Democratic Party harangkat kinong yalam ke Garo National Council menta kesngi khat atrik uno pra kilaya kendu lang halor ulu maupun lur banyatai halor ke jingdawa jela ban khlat jela no la ke jong apeng ki khasi jantia bat ki Garo ke jing thumu jong ngene ke jinge kendu lang ke long bandon ke jinge jan hapeng jong ki khamtam banyatai lang halor ke jingdawa jela la ke jong namar baki don ya ke jo ke jing thumu bat ban pen urlong no ya ke jing thumu kata banyo no la ke jong ke jela ha ke jinge kendu lang ke GNC bat HSPDP kelashim ru ya karai ban thau no ya ka coordination committee hapeng kita ki arliang mamla ban lang penjur ya ka jingdawa jela la ka jong bat ban let dawa ru nak sarkar pedeng shadu nong ba Delhi Kasih ke HSPDP bat ke GNC kalau penlong ya ke jinge kendulang ke bangi ladap ya penbaik Indonesia kasih ladap te mata kasih ke jingdon jongi ke HSPDP bat hapo ke jingalam jongi General Secretary Iba Agustin Marak jo ke GNC nilarai kumni bakumba menchua Iba Hopping Stone Lengdo bangkwa warublay badi mama Clifford Marak iru bangkwa warublay kumki leader jongi ki atli ki community kasih bergaro kildan lepa ke jingi trelang kildan lepa ke coordination committee bat ladap summit lepa de bun ba ki mabarandam sa ka sarkar India na ka banta ka separate state garolan bat ka khasi jeng state de mata ka si nilayo ban yeshong nilayo ban yarai bat bangila pen impact ya kaniga coordination committee da ka ban si nilai chief mai yo president kilabu ya u Presiden juga HSPDP ko Presiden Jong kani coordination committee Mr. KP Pangyang as chairman but Mr. Nick Mann Marak kumbu co-chairman Jong GNC vice president but ni don lang ki secretary Jong Political Party ni don lang ru arngut ki spokesperson ni Mr. Martel Mokhim former MLA MDC menta belum EM Youth Council but way naki Henising Marak Sangma Henising Sangma kumbu spokesperson kepada napo ka Garo region but halor kini kejing ya penbaik jingi minta kesingi ni rai ru bagin don treasurer sa penskep bagi kesingi nak office demi ki atli ki party but kai kebangi ni rai kalong kini gin ya chaprang ya kene kajing dawa banyo la kajong kajala omdei namar bangi ya isi omdei namar bangi don kajing ya konflik nene kajing le iwe namar kajing ya i halo kemrim jo kajing ya i bat kajing ya buram keliang tangba hadin kesan posnem kene ka state Meghalaya ba mentang yong ba ngidon la kajong ka culture ngidon la kajong ka tin ngidon la ka konsisyar bishar ka ba janai ko boleh try kenal lagu kini gari be jungi yaki bad yangi kumtang isu kwa ban yaklata ke jingsu da ke jingsai klem gono ka violence ni ke jingele bat ngi take care bat ngi sumar ye lagi jong ki brew ki badon nanta hapo ka Garo Hills region Akasil regions da ka ba da ka mesti jong ke jingilong ko wei bat ke jingtri lang bagi dia klap da ka pasu e te kini galong ka rai jungi benda kasi bat ngi rai ru bangin lek lang sa Delhi Nadu asai kasi bagin dan lang no hakata ka National Federation of New States kabangin ikendu hakanong ba New Delhi pagyo kiwe pat kijay New na North East pana India ki badon keju ka jingtu gin pensngau sa ka sarkar India lengba ka jingdawa ka jungi bat ya kadi indon hakakasaw ba kasantrik kuno dai kapakandu kalong ba ngila penskem susuru baya ka jingi dai jongi karena ya peteng ni syakmat bat kejingele jungi da kejingsuk agonti jingsuk ini ya syakmat bat nila ya rairu bahkan don susuk kejing penskem kejing penklain bahkan ni kejing dawa kejongi ngin pesutu omdei tangna kamta ka political benefit jungno andre kan long ke issue kumpan long no na kamta kejai gulu yo bro koi ri ba kejai gulu bat ke basmutan menta kasih kejing kren jongu jelas kejing kalong ba kidai na ka party GNC haka politics anda bi ki wanra ya resolution apo ka ying dorbar jong ka district council Garo Hills judon shu kata ka jing sngo congress NCP NPP UDP HSPDP na baro ki ong bai in shim ya ka issue na ka banta ka larger interest jong ka jai
bangin don la kejong ka state sinsar ban bishar hi bat begini kijik baru ki bang la bandon kretang kata kunti ke bang la ya kaji kaburam jong kejek riu artli ke dan lepa bat ya kejing mentoi jongi artli kejek riu ko boleh labu agini kiri lu karo bat